bismillahi rahmani rahim. Musidɓe tedduɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. No gasa hono mi fuɗɗu noon hannde haray mi wonda e mon ɗo sur ngo en direct fiye en yewtu hittande e pular. Joni miɗo tañƴini haray woɓɓe mon no gasa hino e ɗatal ngal fiye en ɓeydodir seeɗa. Haray ko ɗum ɗon woni ko joɗɗini lanɗo. Na wasi tawi noon haray miɗo ƴeɓɓi piiji ɗo buyi kono haray dewtale mon ɗen commentaire ji ɗin e landule mon ɗen aray miɗo tañƴini no gasa wawa yewde alligne wonande faalaɓe noddude ndaren so tawi haray wawa gassidude e ɓeydodiren. Miɗo jarno moƴƴa juurotoɓe ɓen ɗerol angol ka Facebook e ko saabu mon e wakkilare mon e wallitande mon e suusinimi ɓeydilan kadi jonnude fiira e feere fi joɗagol ɗo hiɗon hitti hino hani kadi moƴƴinalngol on kadi piiji waway ɗen ɓeyditude. E haray hittugol haala pular kan ko hunde hanude e weeɓitugol. eɗon andi wonde si kanŋe neeɓi ka leydi ɗe nandita e jalɗe no hatto jiiɗe e honkugol itta mbullay dini ande noon ko kanŋe. Haala men pular kadi haray ko ɗum heɓi ka buya men hannde hino yawitika ko ɗum hiɗen hattojini e yimɓe darotoɓe fii ittugol ndin mbullaydi honno fawi ka e hoore haala kan ha jama on anda ko kanŋe. Avant tout d'abord, frères et sœurs en islam et les amis qui me suivent sur Facebook, je m'excuse très fort parce que là je suis dans le cadre de la promotion de la langue poulard. Donc il est très utile d'utiliser les mots poulard pour prouver que la langue poulard est très riche. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochent des fois il faut utiliser le français ou bien d'autres langues, l'arabe des fois. Mais maintenant, là où je suis obligé de communiquer en poulard pour prouver que la langue poulard, elle est riche, elle est capable d'être une langue du 21e siècle. Donc, je m'excuse très fort auprès de vous. Jama haray ko wakilo wawlen hala men ka. Izan ayuha al-ikhwatu al-kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسمي ألفا أحمد جالو. دائما أقدم برامج فيما يتعلق باللغة الفلانية، فلذلك أطلب العفو من الذين لا يقدرون على متابعتي باللغة الفلانية. فإذا كان الأمر متعلق باللغة الفلانية فالأحرى أن نستخدم الكلمات الفلانية وأن نستخدم الجمل لنثبت للآخرين على أن هذه اللغة لغة قوية ولغة ذات أهمية، وهذا لا يقلل من شأن اللغات الأخرى كالمنكية كاليوروبية كالهوسوية. فلذلك أستعفو كثيرا منكم على استخدام لغة قد لا تفهمونها ولكن هي لغة منتشرة في أفريقيا. musidɓe tedduɓe haray ko ɗum ɗo mi falno on yewtude en ala wowlirde pular ma yewtuɗe goɗɗo fiye o janngu pular wonande e wawata ɗiya haalaji, kono ko hunde hittude hunde nde hanuɗen tambitagol. Mi dara dewtale woɓɓe mo honno si ɗo e mi fuɗɗo ko woni ɗo haray ko ardodi ma lelnodi ko wiyete ko introduction ma mo kaddima. Haray koko mi wi on ko hittugol haala pular kan ɗo waywa iya haalaji Afrique, wano Hausa, wano Yoruba, wano Maninka, wano Swahili. ɗiɗo piiji fop haray hino holli wondema ndumuradu ɗo haray ko hittuɗo. Hittugol haala no gasa woɓɓe mo jokkirkila ñande goo komi waɗi funtugol haalaji ɗin e ko honno ɗi sakori e ko honno haala kala wona wowlireɗe, woni français, woni anglais, woni arabu, woni espagnol, woni ɗiya haalaji luttuɗe. kono ko hen woni nafa haala ko dokkal Allah ngal bani adama hani jaɓugol. Allah on tagi en noneji buy, danejo, ɓalejo, boɗejo,
netejo o arsiki en kadi ɗenɗe lutondirɗe ɗum ɗon fof hina wondema allahu mara fanunde e nder ɗum ɗon allah on daali allah on daali ya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa jaalnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda allahi atqakum sen ƴetti oɗo aya wo ko pellet menen men tagi on immorde e gorel e deye en andi ɗo allah no wawno tagude aade goto kono o suɓi gorel e deye ɗo piiji ɗin ɗo kadi sirti woni ɗiɗi wa jaal o inni kadi mi waɗi on gori e leyni mo kala e men no mari gorol no mari musiɗa o waɗi en kadi leyni o addi ko wiyete ko laamu ta'arif no wawi so tawi goɗɗo landi ɗum ko fiyo hon ɗum waɗanɗa ɗum allah wo li ta'arafu ko fiyo on andidir fanude nden ɗo noningol tagu mum ko fiyo jama on andidir ko ɗum ɗo woni fanude naafi wondema yoɓe seedu yoɓe haɓo yoɓe lancidir ko ɗum ɗo woni ko wiyete illiyati tanawu fil khalq la diversité wonɓe daneɓe ɓaleɓe ko ɗum ɗo wiyete la diversité tawa wide culturel ko ɗum wiyete attanawu thaqafi ɗeɗɗe ɗen koɗe ɗuuɗi kon sa yehi ka burure hiɗa mari noneji boyi e leɗɗe ɗen fof so wonno burure wotere leɗɗe ɗen fotatano kono yaha e burure wotere hiɗa mari leggal en ɗamma hiɗa mari sattaga hiɗa mari kansi hiɗa mari boyle ɗum ɗo fotini e tagungu ɗum ɗon noon fof hani ko jaɓɓugol no woniri noon wawa wuurididugol e mum ko ɗum portoɓen faami ka sakkito so yiltitanike noon haala pula kan hika hitti jangugol hika hitti wowlugol haray ko en faamu taw haala ko mira koko wonata kon e nder haala kan hitti hina kalfe gollirteɗe ɗen kono ko ɗum ɗon majjiri ɓaleɓe ɓen ko ɗum majjiri afrique enen taƴƴiɗinen koko kalfe ɗe on tigui wowlata ɗen hitti di ko woni ko nder ton sen ƴetti haala français kan hina kalfe ɗe wowlataɗen e français hitti koko ɗen kalfe rondi kon sen ƴetti anglais ko wana noon kadi sen ƴetti arabu ko wana noon kono enen afrique luttuɗe wondema si goɗɗo wowli français hina ko wowlata kon hitti wowlugol français tun holli on diki ko gando o wowlugol anglais tun holli on diki ko gando o wowlugol kisi ma wowlugol toma holli on tigi janga o ɗum hino wayi wa ɓatta kuru addana duma haray ndu wondi e ko wiyete kon ngaro enveloppe et message ko contenu enveloppe on woni ko hitti koko woni kon e nder ngarongon hitti hina ngarongo ko woni kon e nder haala kan no wawi wano ñiiri ndi haala kan ko miran ka ñiiri ndi waɗa ɗon e piide misal anglais hande ko hittiri ɓuri français ɓuri espagnol hina wondema ko kalfe anglais ɗen hitti ɓuri français o koko anglais on koko woni ko e nder anglais on hande se ɗaɓɓiɗi wiɗanɗe ɓurɗe ɗen koka anglais timmirta technologie on ko amérique ɓuri marde doole médecine gandal ñawdigal si yaari yeeso a tawayi hande kadi gande buyi ko e nder kan ɗon haala hitti ko ɗum ɗon haray hanuɗen famugol haala pular kan sen ƴetti hella limore wowlayɓe ka on ko haala hittuga e woɓɓe hino eɓɓa wano million ji 50 ɗon hella kaduman sen ƴetti wano nigéria hino mari million 150 e ma ko fawi sen ƴetti wano fulɓe ɓen hiɓe fawi e million 10 lagine sen ƴetti leydi ndin fof sen ƴetti wano ko million 11 kono hina mofturu tabitundu na statistique wonɗo fiable
ine wawiude ko fanɗi o haray million nayi fulɓe hino woodi ko wana noon e a leyɗe fof sen ƴetti haala kan yawtugol ka keeri ɗi hika jaali e leyɗe ɓurɗe ɗen ɗuɗude e Afrique de l'Ouest Afrique hella ka hirnage e sen ƴetti wano Afrique hella ka tumbo wano Cameroun wano Afrique centrale sifa ɗiɗo nokkeli fof sen yaari wano Soudan hella ka Afrique funnage ɗiɗo nokkeli fof ko holli ala e haala Afrique hittuka hella ka yawtugol keeri ɓuri haala pular ka sen ƴetti ko woni kon e nder pular hara ko woni kon e nder makka joni ko haala tawaka e haalaji wuruɗi neɓuno ɗin e ittandema fewdo fulɓe wonno ka Sahara fewdo ɓe yuno Égypte Misra ɓe ari ka Sahara ha ɓe ardi noon Afrique de l'Ouest ɗiɗo on yaasi ɗon fof hari fulɓe men no wotuno windugal ko ɗum sen ƴetti on Cheikh Anta Diop ka o wiɗotoɗon ɗen andi himo wiɗi fi pinal wonnogal Égypte la civilisation égyptienne pharaonique Firawna himo yewti toon nokkuyo hari on ngal pinal ɗon ko pinal ɓaleɓe hino woodi e wiɗiɓe ɓuri tañiɗade ko kanko tigiri e ɗengal murtuɗo hino jeeya e yewtore goto e Firawna en ko ɓen ko tabiti hari ko e pular en andi kadi no woodi ɗaɓɓitunoɓe e sifa ɗin piiji foy ha bindi hiéroglyphe ji ɗin ɓe moɓidiri ɗi ɓe inni goɗɗi goyɗa wawi ɗumannade eɗen andi kadi wano Issa fo on toro hirsinayi sifa ɗin ɗon piiji fof hino holli wondema fulɓen ko neɓuɓe nde fulɓe kadi ƴettuno l'islamu haala pular kan kadi ɓeydi yaajude tafodiji boy naati systéme conjugué somi falan wiwde naati ka pular ko tawata arano e ɗiya haalaji ɗi jangetaki ko holli wondema haala kan hika hitti sen naati wara burure ndenga me a ala piyum ko tawata pullo o wawata noddude si a ƴetti wono alqur'anare nden ko haala Allah ɗum no wawno en jannude moƴƴa ko Allah itti qur'anare nden ka lawhul mahfuz o addinde e jibril addinde e nulaɗo fulɓe ɓe wawi wattude nden ɗon fof e haala pular firta ɗum ɗon hollino ɗum ɗon tun holli hiɗen haala ka no wawi wurde si a tawi ko haala Allah ko malaika gollitiri ko bani adama hendi ɗum ɗon fof wawi wonde e pular hino holli harayno ina hande e yiltitorde laggine ko wiyete kon constitution laggine on pular ronkayno hina technologie wona ɗon sinkede pular ronkata wuritode hande holli kadi pular o no wawi wurude si a ƴetti wono Facebook ko pular woni haala temedere e goaɓa wattaka e pular Ibrahima Sarr moƴƴinani en ko wiyete kon tappirde clavier no woodi kadi wonɓe e ɗaɓɓitude hella géographie hella tariha hella gande kese ko wiyete kon gande koode ɗen gande falaku tawata ɗin ɗum pii foppo hino watta e pular haray janngugol pular o humindirgol e dental fewningal ngal hande e jama fiɗɗunoɗon hanki no woodi piiji buy ko ganda on ko haala kan hitti fii ye en faamu wondema humindiral jamanuji ɗin ko wawata tabitude ko si tawi sakkitiɓe ɓen wawi faamude ko feƴƴuɓe ɓen jogino kon e pine si tawi no ɗum ɗon ittama e pular haray ko ngalu janu woni en e yebanade goɗɗe men hino wawi joni acce mi daɗi tono gasara woɓɓe mon acci dewtale ɓe dewti yewtore ko wiyete commentaire e pular buy kadi wiyayla wondema min mi wowla e pular laaɓu kam mi jillata ko ekkitagol ay wuri toon ñande ko goɗɗo o wiya lanɗo a wowla e pular a wattata français hay hunde o jani jaleɗe makko ɗe mi faami wondema komi wawata wolde hono français hay mo goto o mi inna e françire wonde hiɗa jala goɗɗo hara ko an kirɗi
ko sabuna hen ɗum si mi wi'i français kono français jo noddirta noon si mi ni anglais kono anglais jo noddirta noon si mi ni espagnol ko système no français ɓe noddirta no langue haala en disant français là tu ne parles pas pulaar français non c'est un terme français utilisé en pulaar avec une conjugaison française koyno haala wowlete pulaar ko relanita ko faransire portugere maninkare sosore aynata miɗo wolde maninka na ko faljere pulaar miɗo wowlude maninkare miɗo yettirde e maninkajo ngal ɗo ko pinal maninka mi fotti e portojo himo wowla faransire himo wowla italiere himo wowla espagnolre on andi haray koyo on faamu e nini goɗɗo e men si o wowli pular laaɓuka wonɗo kasari no wawma jonude haqqil ko noon e eltagol sinanu goɗɗo wawa wolde ɗo saa'i ka wonɗen ɗo si goɗɗo woni mamum o jilli goɗɗo woni fulawa o jilli mi tañinaki goɗɗo wonta Bruxelles ma goɗɗo wono Amsterdam ma Hollande so wolanima pular laaɓuka ko fellitu haysi tawi ko aade mburure ina dow wondema mburure hollayde nden on tigi o fina aray koyen faamu wonde ina jala goɗɗo hara ko enen kirɗi haray ko ɓeyditangol on ɗum haala wowlugol ka hersinaki mi dara se tawi yafoɗon mi dara simi wawa jangude yoga e ko dewtoto mi mijjinomi wawa jangirde table tango ok yafe mi tan ini bismillahi rahmani rahim musibete ko konta on mi wawa jangirde yafe la table tango ono yafe la table tango joni yafe mi dara sehra wodi woɓɓe mo winduɓe mi déconnecto ɗum on ɗon moɗi sellu mi tañini onon fof feƴƴuɓe men fof on jarama mi jangali sonko tawta no hato jini e dewtugol wono moɗi sellu diallo woko saggitorde pular woni komin faala ko fala ɗen saggitorde ko ɗum wiyete dictionnaire so tigui saggi ka o saggito nini defte pular hino woodi ko wiyete kon saggitorde mi tawi hara deftere gonɗo mi wallito on wono nde ɗo ko deftere lagine ko lagine nde walli fa deftere saggitorde pular ko windi ɗo saggitorde faransi pular dictionnaire français pular ko karambol alhaji ousmane paraya baldi nde ɗo deftere nde moƴƴi fi hella ko yowiti e administration ma ko yowiti e histoire ma ko yowiti e gande kese woni joni so on ƴetti mi udditana on ɗo e nde ɗo deftere wono konngol a dambugal a mi jangana on contrôle wo aynugol dartugol ƴewtagol ko mo contrôle sen ƴetti
avant-garde joni hiɗa andi konngol wiyetengol avant-garde ka pular koyen wonta adintinaɓe feƴƴamɓe yeeso konu ngun wiyete kon avant-garde. Autocritique ñaawitagol ɗum ko dictionnaire woni e jangude e pular wawɗo e wallitade ɗo waɗi defte wonaɗe walli feede ko wiyete kon éditede ɓen ɗon hiɗe wawi on wallitagol jangugol e pular ɗum no wawi heɓade lajine no wawi heɓade nokkeli go ko woni haray golle pular ɗen koye ɓeydu wakkilagol fimaje. Mi artana hunde hittunde defte buyi no winda hande e pular e ko kiɗɗi ɗum fof mino hani dankitade kono hiɗon tañƴini ko henɗum waɗi hande yimɓe ɓen hino ƴetti haala pular kan hitta ko haala e yimɓe ɓurure wonugol ɗum ko artigol yimɓe ɓen ɓaawo. Mi on e tañƴinari an portoɓe ɓen ɓe ari ɓe dooli en ɓe colonisi en ka dolugol en ɓe folano en tun ka hollande hay sandi bataille kono ɓe fooli en kadi ka haqqe no wawno ɓe foola en ka doole si tawi feƴƴino e heɓay kono ɓe fooli en hella doole ɓe maccindini en golluten ɓe fooli en kadi ka haqqil tawi hande kadi koko ɓe miiji ko miijotoɗen koko ɓe wolata kon ɓe wolata kono noon no ɓe ñamirta noon ko ɗum ɗon ɓuri e fotude kono noon no ɓe ɓornota ɗon ko ɗum wondema ko ɓe fooli en kon fof ko ka ɓe fooli en ɗon ka haqqille ko ɗum ɗon boni ɓe watti ko haala maɓɓe kan janngeten ko pinal maɓɓe ngal yiwɗen hino timmi mo jogaki ɗum ɗon o ƴettaka hay e hunde ko ɗum Ibnu Khaldun o wi ka deftere makko al muqaddima o gando ñano ko kanko atti wallifade ilmul ijtima gandal wiyetengal hande sociologie ko kanko atti wallifagol kanko atti windude deftere e fengal ɗo gandal o wi'i yimɓe foolaɓe ɓen hiɓe yi yafono hari connexion o loyi seeɗa wo yimɓe foolaɓe ɓen Ibnu Khaldun o wi'i ka deftere makko wo yimɓe foolaɓe mofte foolaɓe haray hiɓe yiɗi e fooluɓe ɓen none wo no ɓe haalirta haala ka ɓe haalata ka e pinal ngal ɓe jogi ngal e ko ɓe ñamata kon e no ɓe ɓornorta noon e no ɓe waɗirta piiji maɓɓe nin fo ko sabuna yimɓe foolaɓe ɓe miijoto ko ɓaɓe jogaki ɗiɗo piiji haray ko ɗum ɗon waɗi si tawi ɓeya fuuli ɓe ko ɗum wande sen tumbodiri a yiya yimɓe ɓe no yewta tun anda ko yimɓe fayda ɓe sutaki ka woɗɗi ɓe fuɗɗoma inde ko Allah warrini ɓalejo hana wurugol sifa ɗino piiji ɓe inni woya a waalu woya huɓɓin jowlol gotol no ɓuri a walde huɗude niwrede ko henɗum won ɗum si a tawi ko a ɓalejo si a tawi ko a africain jo yimɓe maɓe no ɓaawo wota a luttu tun e huɗitagol ma inna an a gaynata he hunde sottin teppere wotere sa sottini teppere wotere e nder teppe guluje hande kadi wulure timmata ko ɗum ɗon wiyete janguɓe men ɓe haala pular kan nomi yeeti on ko tawde portoɓe ɓe fooli en ɗimmum ɗum yimɓe men janguɓe haalaji porto ɗi ma wonɓe ɓen jangande en arabu hande yafoɗon konngol ngol hina famingol wonde ma mbiɗo andi kono miran moɓe naɓorno on ko toon ɓe accimo hakkille ɗen koye ɗum mi faandi mawɓe men aranɓe ɓen ɓaɓe yiidi e arabuɓe ɓen ɓe wawi en sincande ba siññiƴe mimara ba doɓuɗo ra toɓɓuɗo sen ƴetti ra toɓɓuɗo go pula kamɓe ko ari kon ɓe wawi eɓɓidirde e ko ɓe jogi ko ɓe ƴettano fof ɓe rottana ɓe ñamiri no ɓe rottiranano ɓen ɓe inneten janga ɓe en français hande a tawa goɗɗo hande ko juriste jo sa landike mo sagarawol gotol phrase goto e constitution li mo jangi on e pular o innuma o wawata
mawɓe me arabe ɓe jangi arabu attinoɗo jangude arabu o andano alqur'ana ono watano arabu kono o jangi o watti fof e pular asiatique ɓe ɓen hande technologie mo ɓe jogui on ina kam ɓe sincimo koye juuɗe porto kono ɓe etimo ɓe wattimo e pinal maɓɓe afrique lutti no portoɓe wonnoɓe noon e longuinirde ko hen ɗum ɓuuri e loƴƴinde pular kan ko mi wi kon kala e me en wawɗo haala go'o haray o mawnintinanike e wowlugol pular o mawnintinanike pinal ngal lutti hande kadi ko pinal yimɓe ɓe jangga goto noon yiɗa takkidede e anga gandal a yiyata majjo honno mantortoɗo majjere mo kala ko nandi ni to ko yanduɓe ɓen e finuɓe ɓen hande kadi no wonti si a wowli pular laaɓuka a fina ko ɗum mo kala e men yara yawɗo hella sarlok jilla kiriyon wowlita ɗum e ɓengure nde yarɗo hella bisawo wowla portugais yaruɗo faransi arta hino tutta kalfe faransi janguɗo kono akiɗi hande kadi mo kala e men jogi haala ka ɗum lele so ndaru faransi ko ukkata kon buuɗi e fiika haala maɓɓe donc andi ko wiyete kon juɓɓuɗi francophonie haray ko janguɓe men ɓen tigiri waɗi kadi ha haala kan ka loyi a jandutuɗo joni ceernoɓe men inneteɓe hiɓe jangi kono si a nanata arabu a wawata famude koɓe yewta ko sabu ɓe wutoray toon kon huuɗi a andaɗi e pular joni noon hiɗa hatto jini hara ɗa andi ko ɓe andi kon e arabu hiɗa hatto jini anduko kadi pular ara goɗɗo hino yewta kadi français wondara mo wola fulɓe sa nanta français a wata famude ko wolta ko awa haray ko ɗum ɗon wiyete hiɗen mari ko wiyete kon janguɓe hanuɓe ɓeydintinande haqqi yaforon kongo goni ngol metti seeɗa kono ko ɗum ɗon woni ɗum ka goɗɗo si o jangi no woodi ko wiyete kon longinagol e jangugol ko wiyete longinagol ko longinede moɗira no ɓannira noon woodi kaari longinama e kaari ñaami ko kanko ñamani hoore makko ko ɗum wiyete jangugol longinede on ko ya ƴettir no joniraɗaɗa noon buye men ɗo noon longino to woni ɓe yaha ɓe hunjo woni ko français woni ko anglais woni ko portugais woni ko arabe asiatique ɓe men ɓe jangga woni juuɗe portoɓe ɓe yaha ɓe watta e pinal e maɓɓe hara yiɗen hatto jini e sifa on noone donc wiyete kon révolution hubbande heyɗintingol no famirɗen noon e piiji ɗi min so miɗo wowlande on ɗo yo ye en jangu ma en hittin fi puɗat hina wondema haalaji luttuɗi ɗin hitta min no gasa yergu mon koye yewde ɗo koye ɗi haalaji mi jangi sellantala wi'ugol on wata on jangu arabu sellanta wi'ugol on wata on jangu français sellanta on wi'ugol on wata on jangu anglais ɗiɗo haalaji fof kala janguɗo ɗi a ɓeydoto pinal sa jangi haalaji tati hiɗa mari pine tati sa jangi haalaji nayyi hiɗa mari pine nayyi kono ko honto hella woni ko ya wonu a anda ko marɗa kon few lutta ɓeya to wonta ko wiyete kon sukkar yoosa si goɗɗo ari yii ndiyam ina ko ndiyam jooɗi so maɓɓike o anda ko sukkar yoosugol e nder pinal goɗɗo hino waywa wongol ko wiyete kon sukkar ko wiyeten yimɓe ɓen hina yoɓe yoosu e nder ɗe piine ɗe bon ɗen yiwde ko ɓe lutto hoore maɓɓe ɓe faama luttuɓe ɓe ko ɗum portoɓe woni wadde hande ɓe lutta ko ɓe anglais ɓe lutta ko ɓe américain ɓe immina wonde woɓɓe toɗe yaha ka fulawaji men ɓen ɓe janga pula ɓe janga français ɓe janga maninka ɓe janga soso fiyen ɗum andugol ɓen ɗum ko jokki e aadaji maɓɓe tawata si ɓe falama hendagol goɗɗum ma si ɓe falama famutoton goɗɗum ko ɓen ɗon ɓe hutorta hande en hewti ha tawata ko mantortoɗen ko portoji no wawi pula enen noon e wawata haray koyen ɓeydu wakkilgol koyen ɓeydu taskitagol wonande kadi falaɗo noddude lam miɗo ɓuure tañinade réseaux sociaux ji ɗin mbiɗo wawi ƴettude wonande marɗo landal si tawi wawi ardorde ko sabuna écran on ɗo simi hinnike mo golle men ɗon ɗo daroto buy salminila assalamu aleykum wa aleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wo ko honno sellu diallo wi'i wo ko honno pular wi'i bon appétit
ok ko landal hittungal ngam mi hawrondirta moƴƴa. Bon appétit, bon appétit ko hino weli ɓennitugol. Arabu ɓeyna hani an mari an. No wodi piji gon ton ko pinal ngal jokki hina firo ka halaɗa. E pide misal si julɗo iili ko wolata kon mo hina julɗo ko wolata ko hina gotum ko ɗum noon mi falama hollugol. Buy sikkay sifa ɗiɗo piji sa firaɗi e pular haray ko wondema pular on honno gayna ka pular pinal maɓɓe ngal ko hen ɗum ko ñaamowo yettetaki. si a yetteta non goɗɗo a hanamo wolande goɗɗum ngo ɗon mi taƴini to mi on mbi bafal ngal hande gel. Ka pinal fulɓe si a tawi goɗɗo no ñaama na ya tuggumo. Ka pinal porto si a tawi goɗɗo no ñaama aynamo bon appétit. awa hande kadi traduction yatata ɗo ina pinal gotal. mi jonna on e misal ayne goɗɗo ɗo joni bonjour ko on belke jam ka pular on belike e jam. Belike ala e mo bonjour o sayni bonsoir on hiire jam. sa ƴetti hiiri e jam e bonsoir mako wiyete ko masa al khayr. si tawi ko traduction littéraire nantinande walli faako haray a heɓata e firo. woni tun ka pular ina wowtini so goɗɗo noddima inna albarka ɗo yoni haray ɗon ko pinal firirte. haray no wodi ka firugol wonde ko pinal. e pide misal si goɗɗo innima ɗo joni jungo makko ngon lampe on ɗanike. goɗɗo innama ya firtu lampe on ɗanike. sa ƴetti a traduisi e français no winori noon o ya famata. jungo makko ngon walotako. sa yini ɗo joni e arabu yaduhu la tarqut o jiɓato ko hendo wolɗa. sa traduisi e français on français jo wata famude ko samuna terme littéraire on heno hatto jini e tawata hara ko pinal ngal no yowodiri. haray ko ɗum ɗon fameten e wondema faamuji piiji ɗin haray hino serta wonde ko ɗum wonde haray na hunde kala wawi nantinde e kaɗa haala. kasi on fof on jarama. no wodi yimɓe boyi wonɓe jarnude lan haray ɓe jarama piiji ɗin ko kafuji men mo kala koye andintini hella ka o woniri ɗon. sen ƴetti wano gandal wano sen ƴetti haalaji afrique ko honco portoɓe wawi en folirde ko kaɓe remi ɗon ka hakkille men min ko noon mi wolirta wondema ko haalaji maɓɓe ɗin tun gandal heɓorta. ɗullele hina gonga few. baylojo wonno ɗon kamen afrique himo mari biwɗi himo mari yiite piiji ɗin foɓɓe o moɓayno binde makko o moƴƴina jandi ndin landuto tan o ko mo yo wolandi français ma anglais. ɗum hino waywa coñci ko ɓonoto ɗon ɗo kon hande hari moɓe ɓe sañay ɓe saccay ɗum ɗo fof lan. sa ƴetti wona hara ko chimie hara ko korji chimie ɗin ɗi landuta ko ya wolandi anglais ma yaɗa wolandi. sa ƴetti ndiyan hande warba ɗan ha ɗan hewta degré on temedere ndiyan ɗan landuta ko ma e joni a wolanaylan français ma a wolanaylan anglais ma a wolanaylan espagnol simi wonta norgal vapeur. mathématique sa ƴetti ko wana noon kono portoɓe remi ka haqqille men ɗiɗo piiji so tawina haalaji maɓɓe ɗin jangira haray wawata. hino wodi ɗon kadi e janguɓe men hooliɓe ɗum ɗon kadi hina no woniri. kala yimɓe dariɓe ɗaɓɓiti haray
hiɓe wawi yarde yeeso so watti lanani mi woli on fi yimɓe foolaɓe e haalaji mum ɗi ƴetten ɗo joni Allemagne hitande 45 en 45 ɓawo temedere ɓawo wulure temeɗɗe jeenayi 1945 Allemagne lappa ha leydi ndi fotodiri on Allemagne liɓa ha fotodiri few piiji ɗi fop liɓaka leydi kono ɓa tawi hari Allemagne ɓe ɓen hiɓe mari yimɓe marɓe koye Allemagne 45 e Allemagne hande na goto économie Allemagne on no ɓuuri français folunoɓe ɓen en 45 ko holli hari ko yimɓe kelɗuɓe Allemagne ɓe ɓen ɓe changeano haala maɓɓe kam ɓe luttudi e yimɓe ɓe wondi ɓen ɓe ɗumanni se ƴetti wano Israël haala hébreu kan al hébriya hari ko haala maayu ka alano ka jangede kono ɓaɓe moƴƴini état maɓɓe on koɓe attino wi'ude wondema ɗaɓɓen haala boye maɓɓe yini joni janggen anglais sabuna anglais ko ɗum ɗo wona hutore adna Allah fof kono ɓe mijitoy ha ɓe tawi ɓe moƴƴintin haala maɓɓe kam haala hébreu ko Israël ɓe woni ko wolde hande heno seydi e arana kam ko haala moɓitaka enen gadi Afrique hiɗe wawi moɓitude haalaji men ɗin fi kala lawaki ko woni ko e remu ka haqqille men hina haalaji portoɓe woni gandal koko woni kon e nder majji sa ƴetti ordinateur on hina haala ka wolata ka woni gandal ordinateur koko piiji ɗo wonɗa ɗin saccidirde piiji ɗo wonɗa ɗi yowidirde arabu ɓen hande technologie maɓe wakkilade Europe ɗo kamɓe woni ɗo leydi ɗo kala e haala humo sa yehi Hollande ko Néerlandais wowlete ko ɗum ɓe jannata kadi technologie o mo kala janggano haala e piide misal hiɗen wawi ka l'école ji men janggi en français kono noon kadi hara e janggay haalaji men ɗi buy kadi hino sikka wondema ko wiyete wowlugol haala ko wawugol tun innugol ko honno clavier wiyete ko honno étage wiyete hina ɗum wiyete janggugol haala ɗum ko vocabulaire wiyete konguɗi hutorgol haala janana hina ella janggugol haala e wowlugol a fuɗɗoto tun wiwde janggen pular ɓe fuɗɗoma inde ko honno fenêtre wirte ko honno hina ɗum fanda ɗum ko piiji yimɓe ɓe ɗumannaki sa ƴetti wano haala français kam ko ɓuri 50% e haala français kan hina français ɗum ɗon yo jama ittu hakkille e mum hina wondema si pullo inni train hino holli wondema janggugol haala e konguɗi na goto buyɗo a ine tun yo jangge pular ɓe fuɗɗoma inde ene goudron kono innete pular hina ɗum wiyete janggugol ƴettu haala néerlandais ɗo piiji buy koɓe noddirta kono anglais ɓe noddirta noon ƴettu français Facebook hina français on famude internet hina français haray yo jama on seedu se wi janggen pular ko limugol kalfema konguɗi hina ɗum fanda koya wawu gollitirgol haala kan hay ka men fewdo pular on wiyete no wuri no wandi feede hiɗen mari konguɗi ñaariru na pular inde e denna bo hina pular kono haala ka jilla e haala go haray ko haala yimɓe burure ɓe yidali e pinal wo amara haala temedere e makka e nder temedere 100% hara kan ɗon haala ka jilla e goɗɗum hara ko yimɓe kadi saare yimɓe wonduɓe pinal kan ala sa ƴetti anglais no woodi piiji buyto sa ƴetti wono français le mot câble hina français ko mo arabe ko hable sa ƴetti la gazelle hina mo français ko mo arabe le sara hina mo français ko mo arabe le bowal hina français holla wondema kadi français ala ka jangede donc ara fulɓe fuuta yalte e wonugol ka ɗatal sa ini goɗɗo janggen pular o fuɗɗoma inude ko honno mercedes wirte e pular hina ɗum mimmi fandi hina noddugol kalfe ko wondema koye luttu hara haala kanka mayali e juuɗe men hay si tawi en inna aéroport ɗum hina hellano kono goɗɗe men ɗo joni ronko o yettirde goɗɗo on belkiyam moynima ça va on hina haray koyen faamu e muradu ɗum ka eɓɓa ɗon
hina pular la ukawa kosa mi woni on wol on ɗaɓɓirde wonde makko e wawo humindirde faamuji men ɗin dankitoɗen haala kan haraka ma yaali haray hande seɗa jenti journal français yahe tun o économie piiji ko nanata kon ko ɓuri kon ko konguɗi français on ko konguɗi anglais fewno kadi arabu ɓe marno doole haray ko wana noon ɗin ɗon piiji fof kadi hino sinco ina ko satti haray ko ye en falto e ɗum haray ko yowiti si a wi'i kadi joni yo pular jange landal hino heewi ko arata woɓɓe no mo hino lando seyni ɗo joni o pular jange wano lagine min miɗo jokki fi yo pular jango yo hittine kono golle anden ɗo hino holli wondema haray min mi falaka yo maninka jange ma mi falaka yo soso koyo pullo feƴƴi to maninka hiwota en jillidir hittingol fi pinal e luutindirgol leƴƴi haala ko pinal aaden on kanko wonta leñol donc haray musidɓe sendidire pullo et pular. Donc il y a une grande différence entre être peul et connaître le pulaku, la culture peul. Le pulaku, c'est la culture peul. Peul, c'est la personne. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la culture peul. Ce n'est pas la personne peul. Donc, j'accepte la diversité culturelle. En Guinée, un pays qui a la diversité culturelle est très claire. Nous avons des Malinké, des Soussous, des forestiers, des Landouma et des Baga. Donc là, moi, j'ai fait la promotion de la langue Pulaar. C'est un devoir pour le Malinké ou celui qui comprend le Malinké de faire développer aussi le Malinké comme le Soussou. Mon projet n'est pas un projet ethnique. Donc il faut faire la différence entre parler peul et être peul. Peul, c'est la culture. Ça fait partie de la culture guinéenne. Donc, le savoir-vivre et le savoir-être, c'est très important. Donc, il ne faut pas mélanger, comme certains politiciens le disent en Guinée, moi, je ne suis pas ni peul, ni soso, ni malinké. Et moi, je n'accepte pas ça. C'est d'une manière de tromper le peuple. Il faut être peul, il faut être malinké, il faut être soso, il faut être forestier, mais accepter de vivre avec l'autre. Il faut accepter l'autre. Par exemple, moi, mon nom c'est Diallo. Quand je vous ai dit, quand je te dis aujourd'hui, je ne suis pas peul, tu ne vas pas me croire. L'autre c'est M. Bangoura, il te dit qu'il n'est pas soso. Tu peux être d'accord avec lui? Non. L'autre c'est M. Condé, il te dit que non, moi je suis guinéen, je ne suis pas Condé. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas être guinéen et dire aux autres, moi je ne suis pas musulman, je suis guinéen. Je ne suis pas chrétien, je suis guinéen. Non. Je ne crois pas à cette équation. On se présente, je suis musulman, guinéen. Donc il faut accepter d'être peul et accepter de vivre avec l'autre. Donc là, la négation ne fonctionne pas. Il faut dire aux autres clairement que vous êtes de cette ethnie, mais vous êtes prêts de vivre avec l'autre. Oui, moi je suis peul, mais je suis prêt à vivre avec le malinké, vivre avec la culture malinké, vivre avec le soussou, vivre avec la culture malinké. Donc je ne cherche pas à être guinéen
sans maudire une identité Peul. Mais il ne faut pas être Peul aussi en refusant le droit des Malinqués. Donc c'est comme ça que l'État guinéen devrait fonctionner. Mais on vient devant la masse, on te dit que moi je suis Condé, je ne suis pas Peul, je ne suis pas Malinqué. C'est archi faux. Il faut accepter la diversité culturelle. Il faut s'adapter avec les réalités du terrain. Donc, ça c'est ma philosophie. Excusez-moi de m'exprimer ainsi, parce que beaucoup de gens pensent que en faisant la promotion de la langue pulaar, là, moi, j'oppose Malinké, Soso. Non. C'est un devoir pour un Malinké de faire développer sa culture. Comme moi, si j'avais la possibilité de faire la promotion de la langue malinké, j'allais le faire. Comme Soussou, comme Kissi. Donc, il y a une différence entre l'ethnie et la culture. Donc, nous pouvons vivre guinéen, vivre musulman, vivre malinké, vivre Peul, mais en acceptant la diversité culturelle. Il n'y a pas une Guinée sans malinké, il n'y a pas une Guinée sans Peul, il n'y a pas une Guinée sans Soussou. Donc, on doit vivre ensemble en acceptant l'autre. Donc, c'est ma philosophie. Peut-être aujourd'hui, je me suis exprimé un peu pour que l'idée soit claire. J'ai traduit le Coran en pulaar, j'ai traduit beaucoup de choses en pulaar, mais c'est d'une façon de faire développer la culture Peul, qui est une culture africaine. On y a photo hande ara mi wola ni on porte moƴƴa buy haray jillidiray piiji ɗin gollugol pinal e gollugol fi leñol hino sirti kono ɗi fof ɗi nantodiray e wono lagine a yi'e wono politicien ɓe ɓen ɓe daroto yeeso yimɓe ɓen ɓe inami inami pullo inami manika inami soso ɗum hina gonga jaɓu ko wonɗa ko min simi ari ɗo hande miɗo jogui diallo mi innima hinami pullo haray miijoto ko en ɗum mi falama wadde koye mi jaɓu komi pullo mi jaɓa oɗa ko maninkajo mi jaɓa oɗa ko sosojo kono haraka hakkille an miɗo eɓɓidi wuridugol e sosojo miɗo eɓɓidi wuridugol e maninkajo ko ɗum ɗo ɓuuri hittude di innugol e yimɓe ɓen yoɓe ittuno ɓe wayri noon fiyo o wuridu hande goɗɗo darota ko lagine inna min hinami nami julɗo ka fi ko guinéen. Moi, je ne suis pas un Guinéen. Moi, je ne suis pas musulman, je suis Guinéen. Donc, l'outonira wongol Guinéen et wongol pullo. On peut être Peul et être Guinéen. On peut être malinké et être Guinéen. Comme on peut être musulman et être Guinéen. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre donc, ce que tu es et ce que tu devrais être. Donc, on doit accepter la culture des autres. C'est ce qu'on appelle vivre ensemble, vivre en paix. إذن هذه مجرد ملاحظة في غينيا مثلا ترى رجلا سياسيا يقف أمام الناس يقول أنا لست فلانيا ولست مانيكيا ولست كيسيا ولكن هو يقصد ماذا؟ يريد أن يهرب من عقدة القبلية. ولكن هل هذا صحيح؟ لا. الصحيح هو أن يخبر الآخرين على أنه كذا. فمثلا أنا أحمل لقب جلو وذاك يحمل لقب كوندي وذاك يحمل لقب بانغورا. فإنما يريد أن يعرف نفسه فلا داعي أن يقول هو ليس بسوسو بانغورا مثلا، ولكن عليه أن يكون جاهزا ذهنيا أن يعيش مع الآخر ويسمى التعدد الثقافي. فمثلا لا يفهم واحد يقف أمام الجميع ويقول أنا سوسو لا أنا غيني ولست مسلما. كما أننا يمكن أن نجمع بين مسلم وغيني فكذلك يمكن أن نجمع
بين فلاني وغينيا وغيني منينكي وغيني وسوسو. ربما هذه الفكرة أصبحت واضحة. نقسم نقول ميجو هراي فامينيكي هراي كو يوم فامو wakila gol ye en jangu halaji men din o fo hino hitti o hitti kon kankan hino hitti mamu o hitti kon mamu hino hitti zero kore o hitti kon zero kore no hitti labe o hitti kon labe hino hitti kindia hare ko non jama on hani ittugol ka haqqille mu. Je suis guinéen, j'ai mon pays et j'ai la culture guinéenne et je suis Peul. Ça il faut le dire. C'est comme l'autre, il est des cancans, c'est un malinqueux, il est guinéen, l'autre c'est un sousou, celui qui vient de Zéro Corée, c'est un berger, donc il faut accepter l'autre comme il est. Il ne faut pas lui demander de supprimer ou bien de renoncer à son ethnie pour qu'on l'accepte d'être guinéen. Je pense que l'idée est claire maintenant. Haray ko sifadi do piiji mi falano on yewtude mi junni hoore mo moƴƴa haray no gasa e saa jaroji ɗin waway yewtude piiji ko kadi fi en ɓeydu famodirde. Miɗo joganino en noneji goo haray mi artana yoga tindi komi waɗi Facebook buy e mo on haray hino landito ko hen ɗum woni ɗum. okkorantankoro mi wufata haalalan ni ɗum ɗo ko yewtore hakkunde yimɓe ɗiɗo. oya ari inni okkorantankoro oya inni mi wufata ɗon haalalan ni koye mbiɗe mi sa ɗaɓɓira goɗɗo hunde o innama no min mi waɗata nde ɗon hunde humpitima wota soñjude landitagol mo ɗuma ɗum ɗon ko woni ko wondema hiɗa wolana goɗɗo o ronkama jabade ko falɗa kon ko landiɗamo kon kono o humpite e nder mum. se ƴetti wano ɗo ono buymi landino ko mbodoji jelu woni ono ko kulle jelu woni e mbodo ngomi holluno on gon ko kulle jeego ko ɗum ɗon woni ko selli pooɗi ha ngaɓɓidi accaronku. si goɗɗo pooɗi hunde ha o ngaɓɓidike o derdike nde ina o accitu o ronkitu woni sowona ɗum o ngaɓɓindetanoko hunde hoyde fof nde wonɗa mannade ko wondema hunde no nangue tertoɗa nde tawate na wondema a yiɗu tertagol a wawali woni feere mum ko ɗum ɗo woni haalaka. ko duñuɗa mo yaata o ko ka accuɗa mo ɗon o daroto. si a duñi goɗɗo haro anniyaki yowgol acce tun duñugol o daro ko woni ko aden no wayi ko wiyete kon bare wakkandu nangata hunde ko on tigi o falaka kon a wawatamo waɗinde ala e nder makko o yeɓɓindaki waɗugol. ko wawɗa ko hippugol gerto no ɗe walorta hina an wodani hina an andi. si goɗɗo ari hippugol gerto o hippayde woni ka ley sangaru ko wondema a wallitoto on tigi hunde nden ko lutti kon ko kanko andi ko onno warata piide misal piiji arte ɗiɗi hella ɗo. miɗo winduno ɗon e français. Être étranger dans son propre pays, c'est quand vous utilisez une langue étrangère comme étant la langue officielle de votre pays. ɗum ɗo ko henno mi fandi noon komi yi'u nokku goo hari ɓe windi lagine heɓe tumbodir toon fi haala arabu kam min on mi jaabi yoga ɗum ɗo muradu wonugol koɗɗo ka mu'um goɗɗo no wawi wonde koɗɗo ka mu'um e piiɗe misal wonno lagine hannde portojo si wi nokku goo o waray hara piiji ɗin fof no jabanam butikaji ɗin
ko haray no winda ko en woni derto labtaji ni jidin hino winda date den hino winda fo ko e français an ta kan jon a wona don duubi temedere hara a wawa yahde hoore ma don e bureau go sa fala mo joni hunde tata ko be landuda piji dum fo ko winda ko e français hala janana sa janga kan don joni non goddo go iway no ko kanko landuta ko piji dum fo pino wadanamo ko duwete wonugol kodo kamu enen ko en hobbe kamen sabuna hendum piji din fo ko hala janana kam windira hande sa jippite konakiri mamamu ay atatu suudu si tawi a jange français a to jina lande ko ay no windi hôpital siko a pullo non hara ko labtani anduda a wawa andude ko labtani wonɗo ko ɗum ɗo wiyete wurugol hara ko koɗo ka mum buy noon no landi lan ɗon landule buy no landi lan ɗon yaafo ɗon mi dara simo wawa ɓe jabade ɗo ɗabbe mi dara ok naam yimɓe buy hino holli wondema komi yewti kon no wondi e gonga wono komi watti ɗo illa Modi Boubacar Ba ma monsieur Boubacar Ba la Guinée a un cas spécifique c'est très difficile d'instaurer une seule langue nationale compte tenu du clivage ethnique min ko wonno yewde ko leydi wo leydi hina fi lagine mi wonno yewtude amma ko haala henka suɓante lagine fi yo jange ɗum ɗon ko mofte lagine ɗe wodani ɗum ko population guinéen on wodani suɓagol haala hiɓe wawi suɓade haala yimɓe ɓurɓe ɓe ɗuɗude hiɓe wawi suɓade haala ka tawata kan ɗon foppo hino wawi ka hiɓe wawi suɓade haala wota ka fof jangata réseau ji luttuɗin kala janga haala mum kono ɗo min yomi arumi inan ko haala hen ka suɓete lagine hina ɗum hay si tawi pular suɓaka lagine waɗata mi on yomi accu ɗaɓɓitugol fi pular fi yo pular wuro ko waɗa noon kadi maninkajo haray wonde e ko ɗum ɗo waɗi ha haalaji janani ɗin ƴetti nokku ka haalaji ɓen ɗin ƴetteno ɗon kono woni ɗum ɓe innama si tawina français wola fulɓe ɓen e maninkaɓe ma sosoɓe ɓe haɓiday andi hande kadi ko joɗɗinde français on ton ko sabuna ɓeɗaɓe fottata ko hanide population koye ɓe ɓendu ko hakkille ɓe suɓa ko ɗuma min yo maninka jangue lagine no ɓuranimmi yo espagnol jangue lagine ma français et puis de misal ko misal nomi yeti on faamo ko mon kon yewde mi e maninkajo on mene ɓattodiri si ma pori ɗon goɗɗum e haala maninka yogol kanka no weɓanimmi siko pular kadi miɗo tanjini no weɓanimo kono hiɗen mari wano Europe ɗo yafo ɗum leyɗe tawata wonɓe ɓen onno wonɓe leyɗe ɗen ka parlement maɓɓe ɓe mari wano haalaji nayyi ko ɗum sen ƴetti wano Suisse sen ƴetti wano Canada ɓe mari haalaji ɗiɗi sen ƴetti wano Belgique no mari haalaji ɗiɗi ɗum ɗon fof ina holli Suisse hiɓe mari français anglais hiɓe mari Dutch haala Allemagne kam ɓe ɓuuri tañina he nokkel goo hiɓe mari Italie ka parlement maɓɓe ɗiɗo fof wowlete e wuruɗo e sifa ɗiɗo piiji ko ɗum wota en ƴettu wondema janngugol pular hino luutoriri e maninka ma haray ko kañum liddodirta hina ɗum woni fandude anden ɗum ɗon ko population guiné on onno décidata saa'i on kadi hewti kono min miɗo yeeli ñande goo haysi anglais jangete lagine ma français kono haara haalaji men ɗin kadi jangete ella ala haala wota yo suɓane leydi ni kono ɗiya région ji ɓe jangay kamɓe kadi haalaji maɓɓe ɗin hara hino yaadi environnement maɓɓe on e no wodi nafa buy ñande goo en arte yewtene ko hen ɗum woni nafa e ko hen ɗum jangante haalaji men ɗin mi waɗan tum misal ko raɓɓi ɗi e mum sen ƴetti wano joni Fouta
woni inen ɗo joni étudiant jo e wonɗo wadde pharmacie médecine ko hombo e men landi ko hombo e maɓɓe landi hoore mum ha hande ko hen woni nafa ɗaɗi googo on taƴini siko pular num hara ɗaɗi googo no janguel hande ɗum ukkaka e laboratoire konde fafaw hande ɗum ono Chine ɗo hande comprimé buy ko ɓe gollirta ko leɗɗe wonɗe ɗen ka maɓɓe ko hen ɗum waɗi ngandi ndi no yowdiri e tagu yaasi ngo wano noon Afrique ma lagine en janga e français pinal maɓɓe ngal yaada e pinal men ngal ko ɗum ɗo waɗi en ala heɓude janguɓe yaajuɓe hakkillaji ɓiɗɗo ɓalejo on ma pullo on duuɓi ɗo wondete ɗin enen makko e ɓe makko fof ko hekkiti ɗum ɗon no anda ka pédagogie importance mum portojo on France ko wondata kon enen makko e ɓe makko so ari ka l'école ko ɗon o fawata ɓalejo noon ko yo hayko ɗum ɗo e piɗe misal mo kala e men ka suudu nene mum e ɓe mo ekkiti nene baba bappa kawu kawta si wonti nadama l'école duuɓi 6 kala ko o jangguini noon kon haykama français jo on noon ko indata kon oncle papa maman cousin cousine voisin voisine ñande o arti ka l'école premier jour makko ko ɗon ɓe fuɗɗorta ɓalejo on noon haray o hayki duuɓi 6 kono ani o waton fotirde ko kara haray koyo jama on faamu si ɓeɗo wolde ɗo fi e wowlu fi pular fi e wowlu fi maninka e wowlu fi pular jange pular yowodira e folotiro ko woni kon feƴƴude Afrique ko hunde nde mi tawi ino hani gollugol ino hani gollirgol nder mum si a waliki a inni ko sa i kaari fini o mi fina sa i ɓantiɗa o tawɗa e mo ɗani a wallinayi hoore hinayi en gollir fi ɓeyano gollude koye en gollir ɓahiɗen hani gollugol sona ɗum ɓe daroto tun daroɗe goɗɗo gono wiya ok Modi Ibrahima ɓe onno kamɓe kadi ɓe holli ɗo wondema italien français ko goto noddeta aéroport haray koye tan ƴettu haala men kan ɓiƴenka wondema sen inni janggo pular ko wolugol fi fenêtre ko wolugol fi internet ko wolugol hina ɗum wiyete janggugol haala hino woɗɗi ka yimɓe daroto sera ɗatal ma ka yaasi hiroɓe fuɗɗa yinude ko honɗo ɗum ɗo noddi allo assalamu aleykum naam miɗo jenti on ko Hadja Fatimatou Diallo ko jamtumi yettude Allah kon ɗon lan noddirde ko Amérique ne ko Diadia naam kono e jang miɗo e Facebook ɗo mi e yimɓe men ɗum andade miɗo en direct ni har miɗo sikkareɗa ɗo darude awa gasi joni ara mi nodditoy mi weltike ko nodduɗon ko mi salmini ɓe gura nani nam oui haray ko ɗum ɗon fameten ko eɗen hato jini heɓugol Afrique jangoɓe wono asiatique ɓe jangirta non haray hina jangugol jangande sukkar muta e ka woni kon jangude ko jangugol heɓa kañum kadi no darora no dartora hande Chine hande ɗon tan jini si tawino ko innugol yo avance wina anglais ɓe jangayno Corée Japon Malaisie ko Afrique tun ƴetti wondema ko ɗi haalaji porto woni ganda hina kanji ɗin ko ɗi mira jangugol ɗi noon hino uddita hoore haray ko wakkilo jangen gande ɗen fof kono hina yo pine men ɗen yuusu ka wawɗa ɗon jangude anglais
ka wawɗo non jangude espagnol e to an kadi fama haala ma kam wonɗa maninka wonɗa soso wonɗa kisi wonɗa landuma haray ko ɗum ɗo wiyete jangugol faama haray na jangugol ko ɓente ko needi jattay jeyal ko yontigine o ha wanda ka o jeeyaɗon wanda hino hitti piiji boyi portoɓen ko ɓe sinci ɗo hande hari no fuɗɗaka men kono enen aruɓe ɓen sakkito ɗum taƴƴidira ɗen e pine e feƴƴude ɗen ko ɗum ɗon haray waɗi ko sifa haray wana no pinal ngal ko jangoygol ka oya ara mahka mum ina jangol ka oya ɗaɓɓita ko honno o ñamirta ɗaɓɓita ko honno o ɓornorta ɗaɓɓita hina ɗum asiatique ɓe na ɗum min jangirde kaleɗe porto kamɓe ɓe ara woni ɓe ƴetta gandal ngal ɓe hoota ɓe golla enen aren ƴetten koɓolle ɗen ko honno porto ɓe ñamirta ko honno ɓe jogorta kuyere si ɓe gayni ko honno ɓe indirta ko honno ɓe yettidirta ko honno ɓe lunnodirta enen leyɗe ɓale ɗen ko ɗin ɗon piiji ɓuri en e hittugo ko ɗum ɓuri en hittugo ko otowal hengal yalti ko téléphone hombo sacciti hina ɗum wiyete développement e leydi ndare leyɗe men ɗen hannde a arata a tawa ɗi fop e fusma haki tawa cuuɗi chinois cuuɗi pante américain kañum ko mari kon pinal mum ngal hay e nokku a yata yiya ka ɗum dari sa wowli pular a fina sa wowli soso a fina jama portojo ko hooliɗo ko jogi ko ɓe ɗuɗɗini e hoore mo moƴƴa e haray ɓurano ko wi wa fi anfusikum afala tubsirun ene on tinata e ko woni ndaare ka wonkiji mo kaka wonkiji mo bani adama e philosophe joni moƴƴini deftere wiyete al insanu dhalika al majhul l'homme c'est inconnu ko ɗum wiyete titre deftere nden ko deftere philosophie bani adama o eti ha o elti piiji ɗin mbinde makko o etaki o elti hoore makko ko eltigol hoore mum ngol ɓuri e sattude faama hoore mum jentito hoore mum bani adama kono hunde nde ɓattorimo o nde ɗuytanimo laaɓal ngol ko ɗum ko sabu piiji woɗɗitiɗi ɗi wonde ko ɗin attotoɗe yiwde si eɗen ko ɓatti ko sa yi joni e ɓurure a yiya fellol ngon tinna adi ya yiwu ko wiyete kon kuɗum wonkum bindema haray ko en ɓeydu taskitagol enen fulɓe ɓe eɗen hatto jini hande rewtagol ko honno famirɗen diina kan na wastayi diina l'islamu kan hikka boni kono noon julɓe ɓen no falja e faamugol ka ni sen foyɗen faamuno diina ka e wuritano onone mo wonirɗen ɗo hina ɓurano faljere woni to hina hadisaji selluɗini kono ko none no famirɗen noon diina kan yo julɗo waru julɗo yo julɗo doolu julɗo yo julɗo jattu julɗo ɗum ɗo hina l'islamu mari ella o kono famirɗen noon enen kadi fulɓe ɓen piiji buy hande no famirɗen ni no ɗaɓɓirten ɗi ka leyɗe men ko faljereno e hoore mum mi waɗanon e misal ko gasa ko ɗum woni sakkitode fulɓe lagine ɓen si a immodi woɓɓe maɓɓe o yeehi ka janano ɓe inna ɗo ka jananɓe arɓen haray ko haala maɓɓe ka wolte e bide misal fulɓe immo ɓe yaha ka sosoɓe ma ka maninkaɓe ma ka hawsaɓe ko misal tumi waɗi so hewti ton ko ɓente a ɗo non e ari ka ɓe ade haray ɗo koye wolten ko soso ma maninka wowlon soso wowlo ma maninka min mbiɗo jaɓi kono si woɓɓe goo ari ka men on règle mo ɓe jonni ɗon ngal dosal ɗon ngal waylitoto min ɗon komi sampino si woɓɓe ari ka men wowlen pular kono si woɓɓe kadi aroy ka men en fuɗɗotu wolde pular goɗɗo goynima non no wodi goto ga mo nanta pular o andi ɗo ko rondi ɗen kon ka hakkil no lutodiri nde wonno e yehi ka ɓen gam maɓɓe goɗɗo e maɓɓe en landoto si goɗɗo e men no wodi toon nanta maninka wowlen pular si ɓe ari ka men goɗɗo e maɓɓe nanata wowlen
on maninka kono ka huwodire no wodi ko mi waɗa on tun ko toɓɓere nder baharu e no famirɗen noon piiji ɗi ko hara ko nayi en wuru la Guinée wongol pullo ko feere wongol Guinée ko feere ɗi ɗiɗi noon ko ɗi gooti on peut être guinéen et être peul on peut être malinké et être guinéen comme on peut être musulman et être guinéen on peut être chrétien et être guinéen donc être guinéen ne veut pas dire délaisser sa culture. Donc, c'est le vivre ensemble qu'on doit cultiver. On reste de Peul, on reste des Malinké, on reste des Soussous, on reste des forestiers. Il faut accepter l'autre comme il est. Il ne faut pas chercher que l'autre délaisse son ethnie pour qu'il soit guinéen. Non. Non, non, non. Alpha Condé, il faut le dire, c'est le président de la République. Mais il est malinké. Je ne dois pas dire qu'il n'est pas malinké. Il est malinké. Le ministre tel, il peut être Soussou. Je l'accepte. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, étant Guinée, Alpha Condé n'est pas musulman. C'est un président de la République. Ça n'a rien à voir. Donc il faut cultiver la culture de vivre ensemble. Accepter l'autre comme il est. Le Peul a une histoire en Guinée. Le Malinké a une histoire en Guinée. Le Soussou a une histoire en Guinée. Il ne faut pas les supprimer pour qu'on soit guinéen. Il faut accepter la diversité culturelle comme elle est. Donc, aray musidɓe hande o ya photo hande ɓe wolani on no gasa français seeɗa ina yiɗugol ko woni wonde tun si neɓi heɗa hani findinde none haqqilleaji yimɓe ɓen e haray en artay e sa'aji aroji ɗin mo kala men no hani heɓugol ko wiyete ken ɓatakuru mi junni e hoore mo moƴƴa kono e sa'aji aroji ɗin inchallah en ɓeyday fayamodirde mo kala men anda hino wawi jangude gandal go'o hatta o wona pullo hatta o wola pular hirsinaki na ko hirsidete. haray modi bama ko ɗum woni e yewtude siɗen jangugol haala e subugol konguɗi haray hina gotu donc haray ko en faamu sen innama en jangu pular jangugol no seedi e wowlugol haray boyi ñande haala pular lanni haray pullo ala ko haala kam wiyete pullo o yaale haala kala noddide e leñol mum haray ko ɗum ɗon famete ñande haala français acca wolar wolede o haray français jo ala anglais jo kadi ko wana non haray ko en ɓeydu wakkilagol yo allahu moƴƴina en hajuji men ɗin ko ɓuri en sattande ko wondema ko janguɓe men ɓen mbuyi e maɓɓe hino hani wallitede ɓe fama piiji ɗi ñande mi jangi goɗɗe men no ina ɗo on doit avancé ko gonga a wole tun fi pine afrique ɗe ɓeyna on doit avancé ina o technologie ko yiyeten ɗo wiyete avance ugol ko avance ugol ko hakki nation wawata yewde hande sénégal ko ɓurdi lagine o hina ɗi cuuɗi ɗi oto maɗe ɗate ko systéme éducatif sénégal on systéme éducatif sénégal on ɓuri e moƴƴude systéme lagine o ko ɗum waɗi siɓe mari docteur je may ñawdoɗen ko sénégal hina cuuɗi ɗi hay e buguru si docteur jo kelɗuno no woodi ɗa wawi ñawdade e nder palais si docteur jo kelɗuɗo ala a wawa ñawdade sénégal ko ɓurdi lagine ko systéme éducatif solide jono so tawi noon budget état o présidence o hino ɓuri ka éducation assalamu aleykum accu mi jaa ɗum ɗo ko karmo ko wojo an oustaz docteur mouhammad saïd al amour wa barakallahu fik fa antum docteurna wa cheikhuna فنقدم حلقة في أهمية التحدث باللغة الفلانية كنتم تعرفونها لما كنا في ساي هي لغة اللبن والعسل في غرب أفريقيا
كنت أقدم توضيحات في أهمية تدريس اللغات الإفريقية في المدارس الإفريقية، وكذلك حتى التحدث بها رسميا. كان درسا تربويا. فأشكركم على التعليق وبارك الله فيكم. فنسأل الله أن يحرر فلسطين ويكون القدس عاصمة الفلسطين. السلام عليكم ورحمة الله. haray musidɓe aray hande ko ɗum ɗo wonɗen hattude komi yeeti on yi'ata leydi hettindi so wona hara ko jande nde woni kaɓe hettude. Côte d'Ivoire ko ɓuriri lagine hina kakao ko lekkolji kelɗuɗi wonɗi ɗin jannuɗe. Sénégal ko wana noon, Ghana kadi ko wana noon. Buyno sikka ko ɗe ɗi cuuɗi towɗi ma ɗe e ɗate hina ɗum. Haray koye en faamu wondema ko jande nden. Ndare Malaisie, ndare Singapore, ɗi pays asiatique ɗo fof on yiyata leydi hay wotiri hettindi haray na jande nde woni ko kelɗi. Hina smartphone heɓugol ɗo Samsung Galaxy na ɗum wiyete hettagol ma moƴƴingol ɗate no ma ndiyam ko jande nden. Si éducation moƴƴi hara secteur ji ɗi fof no moƴƴi. Ministre de l'économie konto iwata kaka l'école. Directeur banque konto iwata kaka l'école. Président de la République konto iwata kaka l'école. Amara secteur ha e goto ronko rewde ka l'école. Joni no si tawi budget présidence on hino ɗuuɗi ɓuri budget éducation. Ministre des sports on hino ɗuuɗi ɓuri éducation. Hara konto fof kittuɗe. Awa haray ko tori ɗen haray koye Allah moƴƴina en yo Allah on faami. Haray na en ƴettir fi goɗɗo ƴetti ma goɗɗo ƴettani. Eɗen hani dankitagol haala men kam. Eɗen hani dankitagol pinal men ngal. Eɗen hani wuuridugol en fop e jam. Wuuriden e soso e jam. Wuuriden e maninka e jam. Haray joni on jarama. Inshallah haray yo Allah moƴƴin hajuji ɗin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. yo Allah moƴƴina en hajuji men ɗin ɓanta fi lagine ɓanta fi Afrique itten e sonjamo jokkude on. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.